Dobar dan. Jeste živi? Ja, jesmo. Koliko dugo čekate? Pa juče sam negdje od 4. Od 4, wow. Pa gužva, Ne znam ni to ni računati. praznici, šta da radimo, svi još Da. u kući. Da. Nema niko tu. Niste iznenađeni, a ovo je Taman normalno. posla, Ovo taman nije vam prvi put, jel? Ma nije, praznici. Pokažite nam šta imate tu u auto. Vidio sam da imate džezvu. A sada da Da. mi prođe malo vreme. Da, pijete kavu i Pa šta ću, moram. jeste natankirali prije nego što ste došli. Pa zima je, mora da ima dosta goriva u rezervoaru. Da. Od kuda vozite? Ovo je i švajcarski. Oh, wow. I onda lijepo je bilo vožnje dok niste došli do Zmajevca, a? Pa šta da radimo. Da. Vidi, takav je posao. Da. je posao. Nije vam prvi put. Koliko Pa dugo nije. vozite kamion? Pa 35 godina. Wow, jako puno. Onda ovo je uobičajeno. Pa jeste, sve to fino ide dok ne dođu praznici. Kad dođu praznici ne može niko tu nije. Da. Ljudi rade, svi trude se, ali džabe gužve su gužve. Da. A kuda idete sada? Za Suboticu. Aha, lijepo. Onda ko vas čeka tamo? Istovar. Da, isto vam. Aha, familija vam nije tamo. Ne, u Kragovcu familija. Aha, i onda ćete ostati tamo za Pa Božić nešto i Novu se godinu. tovari, pa se dole, pa nema, Da. do nove godine ima se radi dosta. Da. Da ne budemo lenji u narednu godinu. I onda kad bude opet u tovar morate kuda ići? Ko je sljedeći? Pa nisam dobio još nalog. Da, dobro. To gazda kako kaže. Wow, teško. Ali Pa. još ste veseli. Pa šta da radim, mora. Ne lomni vi ste. Pa mora, čovječe, to ti je, kad se pomiriš s tim da ti je suština posla takva. Da. Guma, čekanje, Da. nema onda problema. Da. Kako vam je ime? Rade. Ja sam Matthew iz Amerike, ali živim tu u Hrvatskoj 20 godine. Lepo. Pa vidio sam da sad imate zanimljive priče, pa sam htio vas Pa, upoznati. to je to. Da. To je Svako to. dobro za Novu godinu, prijatno. Evo, ne žali se. Ajme meni. Teško situacija. Teško.